Ini kalau pada nunggu. Oh ya kita on. Di bola. Nakabali besar bikim dinasi amati kumai. Boleh benaka milia Ratu Levu. Boleh benaka nasi amati kumai Christchurch. Bang bulu cekan bikim di todo kesar. Nakabali benana muni rongoda na pisureti mulu-mulu. Ngol sar cekan di goe Los Angeles mi California. O maratakan di ketua siya masartiko ina deva ke Aotearoa en city totoka o Christchurch. Bambul chukan bikim ni toto na biwa kani. Na uker biwa so tiko yan biwa kawa live tiko yan kami ni kuha may tao balilay na nungu live balete ni oir nando bi kopite kimbe kan nando tukuna oir nando kopita ka chukuna nungu page ali tarobo meta me kaku ni udaka live. Ini kuha saranga sangga indola. O babi ni binakan ni raw weekend na siya maratalene na sino binakan ni kuha o babi ni binakan ni arto bulu-bulu binaka ti kumain na biokani may na deba ki Aotearoa. Ngondo na bitalan no ayanga, bitalan no tarike dan tu dua sar bau si bibir na ngwan er to baita bitiko na kena bolai endo na ibola. Kada na bitang na takati ko ni kuan na ibola ya he. O marotaka ni erto bangalal te kerto mai erto na Leoni Timi me na University of Canterbury kerto talangan na Fijian community my Christchurch ena kena mai bola iba kai bola na non retalo na nalubenda ena buku tikungani lokana na kakana bulan-bulan en letikong bulan-bulan. Bebaka nga kini bakarao and then na ronga teman ko na ser and then na ser ko erando club na kana lubenda na ser na bulan moni me na tikbuna na onda betal na ni ko ni bula benaka.
sarong binakan di na sero ya, na sere na vanua domoni. Pambul sar chukan bi kem di todo kana bi okani, babi ni binaka tiko ya ni na nomni na may bito manitiko, na vital no na kabinang ni kuwa bat ke Dr. Suli Bunimbola, ke Rima ke Dr. Sala ke na nona marama o ministay na baka madaway. Arto bulong-bulot to kana kendo to riray, na sila kanikua, arto riray rock and rock, may bakar tunto tukuna na sana membo, arto ingay nga re. Arto riray binaka, katotoko makawati no arto, bisa matimay, na puno totoka, au te rome ni Sulandi, ki weekend na dundu na nonda dundu belo mani vale uno da bangani siamo ti kumikina sobe kumikimni unin rebo ti kumbeka na mani motoka se bonta ti kumbeka na basi ni barrong ti kumena ni to bitalo ni kwa ya sadara pa kumpul sarong goberto na bubale arto sabak madal te kirto ya na bubale na bunim bola ke na bubale na baka madawai dokta bunim bola ke tinailisa ro pa kumpul madamay ber na barrong ti Io, memang bolsia todo na warung te mai na yabsini ua. Pamina bali ni raninto na ngauna soli me itu waitabina. Na bali bu dokta tarisi, no tarisi na uh, be bali dini ya kabini kuan kena baru takin to na ngauna. Me kitu waitabian kina naka. sis bunim bola Nimbulesia todo Sara. Jauna dango Serheima, osmo maganda. Mo. Ai. Serheima songia au au maramani au mulai tilo boni bono yo susung itu ngamai garni ba indong tu ik. Sebenarnya, karena kembali besar, toto ko makawoti pero nabubali na bunimbol, to na ngwali saranggo nabubali na baka mataway, puli binaka turang buniway, ngay pambulital nga mayo o tini Ruben. Bula bula binaka na yatangu esala wakamatawai au tau tu mana koro ngaloa cikana tabuki na sana botu kandau u bosu na koro na rukunumbua na sana na musi ya buso no da ko bini bina bale ni mai rona vital na bata bata na kabini ko binaka Nah, karena kembali besar turang buniway, tini Ruben. Iya di bula binaka keve nai vango taina baka madawai au maramani naramaki koro lamai viti au vasu i tevi na yatu ya sao mbalabu au saini mati tui ngaloa tabu ki kandabu naka. Sebenarnya, karena kembali besar, marotakan din ro, bito manimay, na maramaran di vale, o klanin ro linga ni besu subinaka elom ni vale, pakatan nga kina na linga ni bengarabi, na nomron di mata vale, o marotakan na ulutanga tumibitan lo chikinikwa, na ulutanga sarangani na buku ni kana lokana na kakana bulan-bulan, na tikong bulan-bulan na laman ni mata bubale kay na baka matukana ni badindike do to zakaba kay tiko na university bikim ni nabarong tiko may berto na biyo kan erto siya tiko ni New Zealand erto siya tiko nando na University of Canterbury Dr. Sal rin ba mataltak mo naman na itabi na bong karabat tiko na University may Canterbury nang kayo ngwali ba Dr. Bunimbola. esa binaka bale au ngone buli chiku ni ana Macmillan Brown Center for Pacific Studies, PhD candidate. Io December ni nongu mai tigu wuli ana kuru wuli be bagarotaki au tautai University of Canterbury nongu taka wuli mai vito wuni wai ni bisele bebe tini karwana yambaki nongu bingare wuli mai bole CWM bole lo toka ngai ndona kau me bakasabar takau tau dokta wuni bola na kana bimbi tigo nambada na mabimbi na matini suka vito viloma ni vale o tamagu to matini suka le musar kene ba le ba bunu sar na lenga bale te tinga na matini suka sanga doge na no no kuna no motu
Mona sanga indona ka me na bisau taka na vito vini mate ni suka si ke ora ni vivu kembe ka me kota lindo na ngone me sotava na ka darira na loma ni kubale ko na numo toki na me o waka taka na ulu tanga na mate ni suka me nungu ulu tanga ni baka dindike ena koro ini woku se PhD ena University of Canterbury. Mai ni tau ia buke na vitala noa na daka pana lo mai ni tiku ni tau kei me dam buno lang te tiku kina go sanga ini na bakasama go singini ro bakasama na bakasama ni non relewe ni bonua na buku ni vitala daka tiku lo mai ni tiku Christchurch na mendalis tale pana kanga do daka butu mai na kor mai viti ndare ni muria talendina ni ndati ko babalang kinaka. Sebenarnya boleh besar Dr. Esal, babi ni binakai na nung mwase maya ni urit serangan olo mani mata bubale na nono tu mate o turanga tamamuni meta na nono salilenga o marota kan ni o turanga buni mai bal ni bula kau sami sanga mo biso taka sonaka na nono mata bubale kir talanga na wo ni leo ni bonu rani ukambe kakin. Benak balik besar Dr. Sal, ya orang hotel chunga be tini Rubeni sama iba kung gital nga me mobuli talanga na University Canterbury. Ram dengan iba madalta ka tini Rubeni na tambah ni buli tabo ni binggarab tukin kau sarong hotel nga ni unis satu ribuan. Iya. Iau na nunggu mai bulitor daki na University of Canterbury senga mbeka ni lako bata ke na vandindi ke roda kavatiko yo nunggu itabi nga ubito kunitu ena non rosanga me ka so una tuko na mbeka na background of it ugendo bebu ketungakina yo my tose nungu buli na criminal justice sector. So I graduated turbola my Bachelor's of Criminal Justice na September. Sa back nila ko bata kay na non-row field, non-row field ni Ivan Dindike, yo baka nga takamay na so na pabubuli may vale, so na pabubuli may viti, so na wala-wala da tumbuday ka may kina, mo may toko na tunga kina na non-row Dindike ro naturangan ko. Naka. Sebenarnya, benak balik besar nung kumaram, benak balik mdora ka bimbi na bitu. Toko ni baka biotini, eno sa tabi kina kalungata. Ni sa sangat chiko na namdo ta, gay bito ko nito may bale, na liba ka batukan na nga ni naliraw indora ka. Benak balik besar tini Rubeni na nomu sa sanga baka buli, au kila niyo na you'll be the invisible supporter may muri, ya, na baka batukan na chika na bikato na bibital na takaniku, totoo ba kauti nakabali besar tunangol sarong ko bi Dr. Bunimbol kira matangan ni pamataltak may Dr. Bunimbol na tambanin di bengkara ba kabatik mo na University of Canterbury o tiyo sana kay ngol bitin ni Lisa Naka punuai. Aku la yawa non tu vital no iliu tika na bingaravi as a climate crisis fellow, as a doctorate fellow, postdoc fellow. Tika na pandindike ni beson ni raki kena ribu-ribu to weekenda na bamibia na biya ni lalai no spesifika. Okla ni may tawa talaga na itabyo ya tabo din beka may na bosiliw ni Conference of the Parties COP29 may Baku Azerbaijan na iwola kimamia wawalati ko wala ka ni Diyos ang ulwada nanda di hindi ka na Pasifika may tawa na itabyo ya ako sa ubing karabiti ko na kinababuli din na tiko na kinambuli na courses, specific studies courses na lesson ko sa Taurochengo and the University of Canterbury. Kila ni nakatumento ng balap sa sarili
amai songo tu ngo sangkai babu takitale o bunu e sala e ndo bir talanga na guest lectures ko vivu kitikan ni li babulidi na vi pepoya ena university ena ngonongo na vi au talanga doktati na kai kuna tiko bunu e sala e sanga wala ngani tu na kai tikini bandindi kintu na kai e tau rasar tanga na nonta bu wale e loma sara pakai kito namba ki sauti abi yang pakin tuangko pakai me mate wala nga babi tara na le ni bu bale ndu tunga na matanggali mati tukun tuk tuk te salaya na lengkan ni na suka na mati ni suka begitu sekitu segere te pamalungko na kolesterol tamata enda na numatu na kay bici ni siokenda tamata tambah sakaya ni tunga tamata lebu sa lima tini uto ngoe eso weekend sa kita kapto balik talangan kita bandi ke bibu kita ngana wasamungo ni urmantanga tamatera mbulita ke lalai to mantanga elebu to na kolesterol elebu na bubale e vai asar ngana non tambule lama ndo ya tan bekto babala nga pre disposition ni savanga ya non tambuli na kolesterol na ngwanta itu kuna kena nga yo mai witi ni sangat tu nindo kilai sara ba totolo menda ko tikenda ni walimbula mi kilai sati kono kolesterol tava na keni tataru nungku ta nung kasi leng katalenga ba totolo se berni se ngasi sara ke mambale na bi project ngo bunuai bi kito e tor sa tanga bimbi na ni membu bale ka ki mi bi na kata mi kuninga inde wasumbu ena lama ni bubale dina ni do tukun tu no bola tambu na kalu le wana ka keda nga yo ko sulu weekend na ding ding he gave us a choice na da banda ka ni kuwa mena ba na kanda kania se e wala tina yango e tu weekend na ding ding ya sulu weekend na club yo mena ba bonu ya kito da ta kito tu kina senga wala nga bir na ngasi go bir na ngone Totok. Benar, benar pada besar Dr. Bunimbola na nemu wasia maya na reva karambile buni nemu itabi kena ngan revi ni bibisau. Me baka nemu tukuna Dr. Saleh benon tumbu-tumbu turanga talanga buana tubi mate gota leo Dr. Bunimbola sa tukun talanga ni talanga buana nona tumbu-tumbu turanga. O marotak ni roni to may bitalo tak mo na ulutangan go ni roni rak na bisau change is good rani tatakava yenda tosto nga bako malua ena rode bako batukan ang gondo ni baritaki wekem ni na barong tik mo ang gondo ni baritaki binaka virtu na wekanto may Christchurch may Nisilandi kaya sarani rito takava may Christchurch ena rotal nga ni nandu takava na nonta di mo nonta bay tik kin sa dalang wala sarang gobeti na ilisa misi sari mabuni bola pa mataltak mo nga may na numu sa may bulit al tsaka katumana na numitabi na nonta to interview ni apa matal tak cikin ni maram gas ni buli. Tomana mo tamay nanong samay sa sangat yung go Canterbury. Naka daftarisi ngosa karunongo yamba kitiko nungu buli tiko University of Canterbury au sadaka nungu bachelor degree tiknikani social work. Duna vesa winaka sara au senganyo regret taka nanongo sa may taman nungu buli may vesa taka may from education to social work. Levo sarana kao may buli tikin gay levo na ngao na nanono may talano tindo may talano yo Dr. Sullivan may nanono bandindike may baleta na social issues na kena sangay may baluti titik na ve social injustices rosa Brunan rabandike even climate change ya talang anak kake mabuli na social work which is very interesting. Ya umarot taki tinarupe ni tukina o tayo na madaway au nanumales nanongo sa tukuni be au sana buli au gai nanuma me buli ara me buli nasi kono maramango gai buke au kuno kana da bo bia vivi vai au sarakin no university ko bola ke tunga num do ala la vivi ko ando ba ne nak tukina marama buku ngo taina
Sakare no gambaki ngai levo na kakera ndo website takai vale ke Dr. Suli nakena sangai menda tiko mbula-mbula na nonda wakokoyango kakeve na ke mambuli dati mana social worker ko kamera ida na lenga lelevo social complex issues na esa tava tu na tamata but we have the strength and the potential kendarani wisautaka na kauli dati na samba kirongo nongo lakamatiko sawo tinugamba kirua sawo taleru talembaki Ari palaku. Iya Ro bener lah. nambah tigo ya totolo nga. Sabinaka reda o marotaka ni ro lakabati ko ro page di naturanga ro wuli tarchuk nga na marama ro ni reda na criminal justice bi ngarabti kino tini Rubeni bakatalina kino tini Lisa nanom ro ndui wuli nanom ro di tambana o klani na vi wekani bola kasara baleta na iya tambana ngoli kina involve chikina na research na badindik. So whatever field you take, research has to be done, literature review has to be done, nabi ka kaya ba, ang galak bata na baka tataro, interviews. So, kembal na field na ba nga ito, hindi ba ito bikina, erto na may view ka ni nga nandun ang unsa. iya Kung ano kinababi ni binakabikim ro na marama, nanom ro, bito kuntal tsunga meron naturang, kung babi ni binakatal nga meron naturang. Ni ro may wasyatal tsunga nanon ro, baka hindi kabikim do nabitina niya vale, o klan doon din na bulile buya. Bika na namarong ti kumeni kuwa kaya makasabuli ci kota da baong geti tata ngol may bal metal no tak nakava kamatiko bleta na bika ya na may baong geti rto ng ngone baong geti nata iya na may buli gwa sa ando na ibarte kile butungo o tini Ruben sa Torre Bola na September o tinili sa sabong ang Ronembag na totolo nga na Ronembag tinili sa kunilang kato nagarenga di ba ko sa Baisal tal totolo sa na kadang malim sar na nung do may biwa sa iti ko na siguro na kaniko o wele subang kala ulutang ang bimbiyan ni nanon tatong di tumutumba so the generation um na bi kami sa tabiro ng gase Dr. Sal nanon mo dabuti tata baka talakin bi Dr. Bunimbol to nating mo bi Dr. Sal na nung mo sa redita na buko ni mati to bi ko Nadam sa gabong giti ko Dr. Sala mo baka ito na bikaw sa amin nakabati ko me baka mo na nabisaw nanong munding ni buli kinanong mo sa nga nabi program ko na mersa may viso talaga nakakanado ka niya bay kinabi karto bay tabi kinangon ba madala mo di kina Dr. Sala ang nangailan di bi Dr. Bunimbola Isa benar wali. Tamangu ngone me ilanga kina ambaki 5 10 na ambaki nga idengu kina vaka na ambaki talanga me kadib kina nambula ndo vaka baka mechanic wana PWD may biti heavy diesel mechanic o baka mbote ni nona vaka toka sa kwa sartonga na nona exercise asi physical activity vaka bimbi ini ngona nga idengu kina vaka yang bagi talanga na mbara kede tu iloma yang bamba sire kede mai mbara tanga ni na vaka tigo sa vaka to me exercise bisinga ino ngona ngani me diengu kina naka esa tigo raw mai loma esa ngi tigo me mbasika ko me kedi bisar kin no nambula li end stage kin ni disease kedi bisar kin no nambula nunggu bingkara vital tinga CWM pokalebu nindo ko ni taban ni bisele o avaka batala nunggu Masters of Medicine in General Surgery na baki vida sao ti mai tori wala kina dona ka lebu tonga na mati ni suka na lebu ni musu mbeka ni apa membale tana mati ni suka ona singira ni tuku na kai simber ni bola imbale tani siang ni evidence ona no mga dona bola toka Morgan 2016 ni maibiti 1 in every 7.5 hours
Artot may tukuvari takatoko guno ichimo itingar tamboni sa vasara go which no COVID-19 that diabetes is the biggest health problem in Fiji right now. Iyo ona singre ni mo kota kambeka balte ni simber ni bola iboka ibola na bata bengo ni datigo kina ndara ni vitalo nga bona ka esa bola se publish. O bombo tike ro vitalo chigo tike ibuno ichimoti na singa mada rosa oti na numitigo me tos tigo ni itu sasanga me to daga bata na buku ni kana bola se me publish eso na daga bango me bakana matini suka na bingarabe balembula mai viti yuna kai ketango na network metiko kena kila talanga ni kena na bolai na bunoli publish mbaka kina na kai ketango menetiko talanga indo na editor menarani ukia na kena editor na kai sa bolai me publish peer review ndo mbaka na mo revetok me nungu bingarabe ting mi sitebliam pokok ungketa tala mo muria me nangoni salango ni toko ibalem pula ana bingara ni bali puno ni bali bisele sing puno ni bisele ana tashrika i muri sara ngai ni toko mai kana ni to itai ma na kanga sa ko ni balem pula sangka li bingara ngai balem pula yona usu tu ni bingara ni tambani pula itiku sarana primary health care sana list talibana itiku tiko no bi korba ko biti tapi bu vale andundua me baka tingo na titi kona primary health care ko samana no mo kina mo to beli wakili manda beka so nai tala noa si so nai tugu si so beka na kena wale na kena rai di lista le na chikumbulumbula tendo beka na ka enda vala tatiko yo na kago na lewe ni vanua era kila tiga na wale ni non relenga okende mendangeli ko tanga me na non na numa membaleta na ka erara ni buke kina menda ba na biba ko ungeti se motivation o waseti kuna domba kana kani laba ambini liu motivation is an art of making someone do something that they want to do. If we are making someone do something that they don't want to do, then that is not motivation. Kembali na suni taro na iwali nilenga itiko nga ver na lewe ni banua menda bukia na baka sama itiko na kena baka bulu taiki na kena me baka butu kana sara me baka di baki tingo ngo siang ni ro baka sama kona baka sama mbasi kana vitala noa Christchurch kero kalonga ta na turanga roa ni toka kero toka dona bata chiko na vito koni na Cornwall na University of Canterbury me kero mai di baka toki na dona program go me baleta tigo na primary health care kena taro na matini suka matini suka tolu tigo modifiable and non-modifiable risk factors non-modifiable da singre ni bisa utaka me baka na embaki ni bula na jenda si tangani lewa tigo na risk na genetic me baka mai biti anda wakati kete sigo menta Fijians yo indu tigo walibu na genetics tigo lo mani Fijian indu sara walibu anda singre ni bisa utaka yo ndak rama ni bisa utaka na modifiable risk factors modifiable risk factors ko tigo na bimbi si obesity na baka bulu physical activities exercise kana katulunga na kana si diet ko ina ni rakatingo na titi tara kete sara na modifiable risk factors kete bina ko balibu Randin, nakakapalit turang bunuay. Tini Ruben, inano na ba mataltiko no mundo ta en vital no nga sige wasiango nadaba nga ungeti kemni tini Ruben mo solena no mo ngauna mo bitoko ni na program mo sa ndo baitabi kinagor mi Christchurch. Naka. Naka dokter tio ya ununggu tumbuh-tumbuh turanga. Oke lenga talanga na
kidney failure. Okay, kidney failure sa votu ngai ni langa tika sa 3% ngai voti ko vaka tiko banana kidney. Reda mai na se lenga iliu na tumbu turanga ni tota mai lenga no tumbu turanga ya o reda mai na nungu i vale asana ve nungu tumbu turanga orto na vetavini o reda ni tiko talanga kina orto mai lenga tiko na mati talanga va mati ni suka na dengua da sa tiko ke tiko mai ko raba bona tiko no rama orto mai lenga orto nungu nei orto nungu tavilai yo reda ni tu satu ki mai ke o mai reda na nungu pula o kanyo kalongata ni kero mai viotini pat ke indu e bunyo e kila mai na vekan ni na nondambula io mai kalongata saran bela tenu kila na family history na nungu family history au sati ko mai kina na vei mate ke te ngo eu tovele me una vez sautaka me reda me una vez sautaka me sonaka urani vaka me una vez sautaka kina na kena deo na kena se taro si vez sautaka me taro batalanga na kena yado mai viau se meu bulataka sona meu kla meu bulataka i vale sona ka erto rani reda na ngone merto na vuli mai kina merto na visa utaka talenga na non to bulan erto tumbu ke mai ya mata ini kai kena karwa na nungu mai vuli tiko ayo maro taka valevu na program romai vitau ya butakan na turangan go Dr. Sule Dr. Salam baleta ni pakanga takino iranangone oyo nungu buliti kondo nungu senior lecturer o Dr. Jared Gilbert kondo bandindike kondo bandindike ver na gang members i Christchurch kondo volando na bola na patched history of gang members in New Zealand. Sorry, not only Christchurch, New Zealand. Very interesting na nona iwala, na nona lectures, very interesting. But to ko vandindike sa takasaranga how gangs kids, children, how they got affiliated in the first place. Gelore making na one thing I picked up from his research and from his book is the sense of belonging. Ninda biumbiu mai biti, nda sa mai tikondo na vonu nda vulangi kina, we look for that sense of belonging. That's how ira nangone rakai Pasifika kwara bimbiu mai merala ko New Zealand. That's how they got affiliated in gang members, because they're looking for that sense of belonging balati ni sasang ambaka mai vale. So eu nungu waseche ko ve Dr. Sala, eu mai vakasa mataka na kiana tau ya na poro karamungo baleta vakanga nera lei vaitavi vana rakavi le vaitavi vana vi sporting groups na the sporting clubs o iranangone, they find that sense of belonging, something that interests them. Nera mai vaitavi vana kango vana purokaramu vango, they find that sense of belonging because they're sharing same interests with kids their age. Nera sambula taka tiko nambula ko na mera reda tiko ni ira teitei tiko ra harvest ra ngai lai basa ngai sana reda tiko se go singa da kabo ngota ke na ke mami talanga ke mami rani da kaba nera ngai tumbu da tiko mai ira sa tumbu bate tiko mai na babu bulia living a healthy lifestyle belat ke ka roda kabo da kabo tiko benganangase ni da kabango ndona sosongoni ni onda lai teitei bana vale nei ka irna non rabakasa mo irna ngone o ya rateitenga ota kanda satu matanga mai vale da video game to my PlayStation to my better orto nga natata orto na lei teite yung ko nirsaba kaya nga takisarang awira yo maraw bakalevo better new redalas talavan din kaya it's giving them a sense of belonging, coming from living home nirambimbiu mai from their families, their close families, and they form small groups like this that having the same interest, it gives them a sense of belonging. So
you relate takatinga na research ni Dr. Jared Gilbert to what's happening now and the program that's running now. So ayong ba kasi ano, I'm not in the health field mo ba madali kina, but that's one way I can relate. Yo maro ta kasarang au kan yung maro wase chuko betok tay sala maro ta kasarang na program go na niraba kay tabi sarang nangone. They actually do what we parents we normally would do. We plant, we harvest, and then we come and cook. Yung gua sarata ka sarang awir nangoni. Inaka. Totoka pakauti. Pinako nakabalib sa atin ni Ruben na mo awasemay na badidi kaya bimbi ni dari kami kana role modeling mera reach ko nangon ni oket sarang taon na ro sa kabatiko sa tos may bir nangon mera may vita lang binako pakaliw. Tunong ulit sarang ko bitin na lista. Ramo dengan nyo siya nga ngamay buku ni bika tumibitang na chikin berto na natutoy tumbutumbu. Ba't kay to sangkay to mo liberto nangon. Pamadal mo na may tinilise, pata mo na nung matapubali, pero na nung gase, may kemenino sa may maramatina, kay rito nangon. Naka Dr. Tari si oya ususara nga may nakora. Nunggu bulima yau tuimbure, mena nunggu kalasin 2, ya na form 1, nandongo secondary school. Levo na ngau na ke mami teitei, ke mami babuli na wero-were. Na kaka na mandanga senga ni levo na kaka na may na store. Ravenga rabitunga ira na tumbu-tumbu era kau may nakaka na bula-bula ke mami kana ika, kana mbele, ro-ro. Nunggu may 2 bata nunggu huli may na primary na may 2 bata. Ragai venga ravi na vei madhao ni tumbu-tumbu ke mam sakilati na dhave na daulaukana na vei madhao stia. So senga so tini may ndendre vei au na nunggu may vei buke tu vera na turanga rongo Dr. Sudi batike Dr. Sala. Nikanga ususungi may kina keto matavuvale keto rono kutumbu-tumbu ro senga ni dhaka rua ro bisinisika te angona ke mamindolai kemba tu may tei va madhawa va vula na kena lesanga itu may nailavo ke mamikana tunga may naka ke mamitea leilai na kakanisto ilevo nangono ko may tu nito may tu i Christchurch koya na nakakana enda samista katale nakanaika kana roro kanandalo na sa may saule butalanga na nakakana vaya may nonda may nonda may tunggoy nito may tunggoy ni Silandi. Nongunana koya lenga na sangayamba kilim sangavulu koya stroke business lady matai saranda ka bisinisi iyo koya may lenga na stroke ya na stress sivimek na tak nilavo Ketola ko may na 2016 seng ni maintende sa tukun talaman sa dur bulan-bulan binakatu gaidur sa stroke senga talaman dente sa balengay sa nanambu na program ni kana may vidiba kitungo may naturang rongo au marota kavale ni sanga amin dati ko bulan-bulan sanga me balabu talaga nandambula me koni Waka ito vale bakila vale na nini ito nana vedala ti vale na bebakasama bandau zakatu mailiu menana saya ali sa liwat talaga kina kalungata kaya u bawa bina ketikina ni kona program ala ketingoy bisa utaka na wale ni kaya kana ila mani vale na kina rabara ramata kitika nangone merakila nandina na kinayangan niya nandakani nakaka ng bulan-bulan. Vinaka.
Sì, una volevo usarti lista na nomu o se mai ai membeleti maramati na muni di nasara usia baki ngwani saranga lima setengah bulan bisa Eh, Mumbo. Dagay baka sam tako babi ni pinakabikim dokin na nung do semay na bulan ni nung totoo hindi tumutumbo. Biyaw na bina nung turang tumutumbo. Kung gailan ka tsukon ng baki sawat in Disyemba sa baki wal sang vulkan. Iya, kay ano ko to release on do talita kan wasya na nang bulan na turang tamango ni okwe do baka no naman takmat matangakin na baka yawe may kandawe do discipline to kanang gasago. Discipline in the sense do garaw no kana kena do siya ni ngona nga ni mo sa mo siya ni tulak mm, ko ba ko sa manasongo watakin na nakakanido kaniya, do garaw na bakalib. Do limo nga nakakanido talita ko, do boil. May sagang bulang-bula na ika, mm, na bel, nakakin. Nindo lang kan, baka nindo saga na chop suey, siya nakakanbaya, ibali. Do kaniya, kaniya sa tunga baklalay. Yan ni, kaniya na ika bulang-bula, siya do nakakal, do talita ko, do rita nga na buling-buling mata, nindo maraw Ang do, naman mm, sa kanila ka kinukuha na wala sa mukha, Dorakan ni tumaro baka bitali ni sa gailang ko ni sa do sa torako do na embaki balabu ni nonong bulay o turanga tukang ko gailang ko ni sa diu sang bulka pa. Yang mananga doon ultang mananga to wasa chung mananga ko verto no lang dito tumutube o babi ni binakakina na nung dobi usi mi baka doon bikim ni nabarong chung mai binakabali na nung ni wasa chung mai na nung ni rai bira na dito tumutumbu ki weekenda ni tamata ngo ki bira sar na lubenda doktor bunimbol o niya ba madal ta chung luya na isema mai dawo kati ko weekenda to ki bira na lubenda kasaba madal chung kina doktor sal o tini Ruben ni kitini Elisa nanorto sa may bakit tek nangoni merto sa may bakit tayo ng gito physical activity sangol sarbe ni tite kongo salap sar may from farm to table sar to boy tayo bikin ba mo naltak mo naman na ata mo sa gibong giti kim ni Dr. Bonipola mori na tamban na ya the disconnect maybe kita to ni tumutumbo to our children kaya may bayado rin na programo naka Dr. Suli. Levo penuai. Aku juga na tim ni na Macmillan Brown Center for Pacific Studies ka o distinguished professor Stephen Ratua na turang talangani Kandau. Ay ako muni Kandau. Kira ubi buka takat juga na kena buke na pendidikan ni bunuai Kameru peni bunuai salah pematawai. Viau, da pakatal ti ko mi ulay ngoni buli mi pakatal ti mi lay to yung takaputal ti sa na baro ni sa na pandindike po bibu ka sa tanga na bimadanga na nito bubali ike na nabasala tagi ti ko na bubali may biti may baka watu ko na nito na tigi bunipital na at tatari si na bagisaw ti bola kan nilewe bitu era mati tu nga namdua nga na matagali mati may bikito hindi na nito na kinabasama na takason na bingkara baba nuwa kinabanga takitalar na tutu ng kele na kabaya hindi nito nakakita ba iyo binakami tanto rin talaga e nasali rambay libo sa nalang kabakawaya iyo e na ibubuk sa tunga ba libo e na matagali kabakaw na bandi ka ni bunuya sala kababini binakatikinabwa batay on do na taro libu tu biau da bona buna buni wai rawat ni mai buni wai talanga ni bisele Christchurch kara ni libu sar nona ilabo merani unga ilako ngamuli ker ilabo tu wa yo ko nga imbiuta ngo buni wai sala maninti liu tu ni Pegasus Health Pacific ike ka nandela ni daka full time yang kita kaptikin no pandidikan go untuk nakali ndo wasetu kan pala tan no bubali ya ndo siya sa niwasya yo atalang tarutor tu nito bubali kamu si musara ay libun ni matabita di ni rasa ngoni sar nga rasalen ka ndo tang matagal mate ya bikito nito sana au bumibitatin na kolesterol betul ni tamata lalai si tamata lili ndo batang na matagal mate ramo denga
na io ngelelo rito nga na cholesterol level na matini uto io eva via into labat ko into na ngonsala ni raninda buki kenda bakai kenda um, mai kero nda total no sauti kito kero tano takatirani ki bunyo sala na talanoa sesene ali vadorian na nonde tiu ko e atutahi Christchurch na Fijian community enaken na programa dito ngo ela kusaranga mo non rarai na leoni community kembali sa nito na kai kawyani to be externally driven community driven it is an ideological non rasaranga na leoni community Ate bataninda raida na basa metiko me ruai te kakana belum bula banget taki na bu vale yo gai lebu tale na complex issues e tikom botono. Oke, ke baka ta kakana belum bula nta boleh boleh na stoa sasa uli bunti na saranga na boleh na kakana belum boleh Christchurch bunwai. Na buna kito ngai mai binakata kina me kito sabaya nga takasaranga me te waki nga nakakana. Mer ni kuwa kina ulumbale ni ndre bai lavo enda sindre ni kania kina kakana belum bula. En total na rai na nduna ngoni talanga nonda ngoni toke chungo mai atu mai vitu kula ni edaka PhD chungo i Lincoln University o mesu tora ko rede chuko na microbiomes chuko lo maningele ko na biman mon lalai kati ko lo maningele ke bakai bangata ki mitiba ki nakakana ka bangata ki na weni mate en tau tau ritalanga na kaiti Iyo, oke, dan tali buli-buli teko main isto anta sini kila ni bangata ki teko na weni mate inindalay kanya elay valenga na microbiome se na mon lalai mon sumindi e chiko na ketenda se elay babu na kina me bulong binaka se senga ni bulong binaka na gut health kila binaka wano ya sala ni kesasi ni bulong na gut health ele una mate e sana soreta wilkina na autoimmune diseases na bonongo New Zealand ele una allergies ora nangone na pinati na tapos ti so nakakana enda na numa ni ndarawata ke so nongon sa sin rawata ngo endu na buna so na buna so be weekend da parro tu mai da tu no era rol tu na tiba kana kenda ia en ninda dike ba malua en da ngai rai da na waka ni wanua e vivi tu kina na buna en dondonu menda tiba ka na kenda ia nenandune sana tiu kina na waku koyang au kila kero vita lota tiki bunu e sala en nandu na ngauna indu na songo ke era banga taka na zumba beka se na aerobics me banga taki na batangi utia e adun ele badal kata ki sara kine indua baleta ni tukuni ngona na nang ipa matal nga dokter sala tiki na exercise indu tun tala mikile wabunu ai na intensity se na kokoni exercise me to dora io koe taun tu embo safe toka si embo rawa na non tata kava ni tata kata kata ni titi mbete taun bale wa bo ki enda ro enda tuda ki enda pangata kana linganta ne apa anda kaba kaki ne keba kanda via kautira na non da leoni Pasifika ena gym esa na via rendre toka mbete na kena pangata kini isule toka rilo mani gym ona rendre ba kimbe kami ntutu ena na vini bole mulai vivi na treadmill oke lah vato kaya na rambili ni rayongo ka ndaka kuni nanuma ni rawa wala kana baka samo gor na tite wala nga isa ni bale nga sambo ndiki babi na kasar ngamai na vanua vivi batu na waka ni nrendre ni nonda bina kata nombor bina ngai kene lutua me belis na nomonitaro buni waitarisi na esa mai rawa papi mai rawa na titei batino lebu weekend tani tumbu enta tiwa na en sati na bi korni daka santa ambiu mai bonua mai viti e Tapi tahu boleh lain na nonro internet, tukla nangga isi yang betal menggo ko
Dr. Bunimbola o to wari ko tal chuk misemo ma utali ta kasaranga na kaya kuno Dr. o tinilisa nanon na pamadal tak mo ko na kakaner to kania me korni buli kakana nga rtore de chungai na koro kani chunga na kakana raundrau na ika kakana nga rtondore chunga mi vale eu marotaka ni nanona video tita ko ni siya ganir to kani bale nakakana menesto rani to mana manda ya Dr. Sala na bisa sana may yavango may nakakana buli bale benesto may nanom do sa may titi Christchurch. Vinaka Tarisi na dona malum-malum levo o may reda tipo na nonda sasanga na rombi bina itauki menda na dana berbabaling menda adapt wana bisa unimbula saru to sara bakalevu to sara bakatotolo na bisa unimbula en dona sasanga levu menda ngai sanga menda adapt wana kaya tungo me bakata kana tomanda na nugu tigo mai nugu sokumundi tugu mai ngalo mai kandau na bulu tsunen yang baik saoti na obesity and overweight may ngalo ay 79%. Iyo ni umbita bata mau taka na risk ni mati ni suka mau baka taka na nonrutu bata na American Diabetes Association o mga tangong pati ni sa ability tekoti na American Samoa na Hawaii o ko ndinge kena na bata ang pati sa ability tekoti na Pasifika na risk ni mati ni suga tiu suluka vana pasin may ngalo ni ubaka toto bata taka bata may namusi na rukunumbua na bunistu lutu sumsara may kinalima sa bula pasente enda kau ito ke bate ke tiko bale tanga nan duin na bunu anda tiko kina en duin talanga na nonda bula taka na kambang o tuntu na physical activity na nonda i bakarau i ni beisinga e bakatau tinga apa na kai wabuli tikenda tiko na kai nda reda na beisinga na kai nda reda bine na nonda i tumbu na kai keden kala lai keden da reda tingo enda sianga ni kilani kai keden ngwana bisotaka na nonda mbula na nonda bakatule wataka na kai menda dakaba e butinga mai bana adana bek babalang na environment kona ko bata talanga ya ko sangai tingo me daka tokong gobierna lubenda ratingo e crisis me biso te walangan non ra environment ke rembi toka mera bula taka na bula ni titi ni sengwani ni nangkasya mai na bula bata talanga na bula taka bati ni re tinga mai birna tamanda na tinanda na bula taka talanga kena karungan to na molo muli o ndo bakawa toka ni nanda tumbu ndo rede sara lo mani bali menda nga yamba kilima sanga bulu toka sanda tiku talair nangwani nanda sa rede toka ni sa angasi ina nanda bakasama nga e kenda meta talitiko na nanda numa toka ni nanda sa angasi sanda sianga ni nilai ngito rakabi se ngito tats sanda sianga nilai tireni batin ninta sa angasi yon tamay tokong ko batikira na babalangi yang bagi lima sanga bula siya iti nga yung unsal andare di ramboy si keli bisinga ang bagi wolo sanga bulu ndono gu boso kero meta katawa to kay Christchurch Hospital o Mr. Robertson ang bagi wolo sanga bulu yubi singa libu kaya di nangasingo hegli pag bebe ono na kilomita yang bagi wolo sanga bulu kaya ibari tagitinga na nonda dingi ya baka tau tinga ba na kain dari me bana non ditumbu-tumbu na kain da buli da mai enda na bula takatalanga ko na numitike na ulu tangan ni titi ba mi birna mali mer tomana mir sanga sa tengeme Sebenarnya, kuna boleh sara punu esal betul na betini puni bola o klan di redin ro lutu mai bakalele na nomun ro wani liba liba ya marta ka ni ro sasa belestal mai
wasetiko na kahit kuno tinailisa una numulisa na kautu kuna no mawuli tiko may nandong kay Duwata nakakanan do kani nakakanan do redi tiko ngai vale na ika na mbele na roro may na nakana eboli may na stoa sanga mitomana Dr. Sala tinailisa na vadindi ke baka dorme kandavwe ke na na bindu titakir to menamus na na obesity 79%. Sando na bili-bili lew. Naman na murika tinilisa na bimbi ni kakan. Bikem raw kay tinay Rubeni na niyoken na maramatina and liuta ka tiko na bika tiko balikuro. Pamadalam madakin na tinilisa no kay ngol may bitini Rubeni na bimbi ni kakan na to kanya. Ia o Dr. Tavis ia tukin andai tavana i tumbutumbu e waka e tukuna tiko Dr. Esala nakanga enda na raida mai ver na de tumbutumbu. Oke, oira wa kamera influence lewu tuni nondambula. Nonda daka wata na tumbutumbu nakanga sakau tamena tamanda i walikuro kir na tangani kastranga ya sana sanga. Klana bula wana koro iranga na maramara tutui vale kanga wabo kituina tuturusani vale na bele na roro irana ke kau sarata le kau kamai kake denga na ia ke satu savanunu itikna stoa au wana numalis ni kuni ando talnota ka virtui vale keto na levuni kanai ka watake na tavio kanambele kita sandola aku tale vale vale taro kim do kana dava kana raisi sakau na kengu vile tinika bebe isau sabia muntirai berak ia wakame kitu mem doraida oira nakana mena kaina stoa wakamera pinakala kesara wakame umale levana kania na kakana vaya mai na kania na kakana endatea se rawa mai waitui se iya io me bisa vale usar na rayoya na neto sangayado mai ni silandi kerau kilavinaka senga ni rau na mai kana toa na mateni na ni rutalita kana kakana vaya kana wale karis dondono sartunga senga na seled senga na ronikau io kero gamirai na visa we totolo na levu watake na mosi ni ulu na vude sai na rau ale ninda dambi tunga anda sambo na tamate ni tuna kito nunguna kito la ko vitina ni viti mbitu mayo Dr. Suli kito le madawaru ambe nga kito gele vingiri osa hey sale musango iko Rumit man tayo. ko nga bata usar tunga weekenda iyo gembe ya kana ngauna sa laura itala vekera na tabi mates na mosini ulu senga ni dengurawa sa me bisa utala ngai kena ni rombula na ne rokero sa wakila ni senga ni vinaka ke wakaenda kana tikawaya na lewu ni kakami kamida na kana manrai na vesinga nga menta sale su tale na kanga enda mbula na ke mai kene kero susuroro mena koro Ndre na ne romei to vole merto mi vaya orto rangone rona ni rongone aleo rendre io kerao matanga bata kerao kero sa to vole astranga boko ko me kero le su tale wana laurai ti kunan rolika ni vingau na kene sanga na kakana musu wale ila na kana manrai sana musu telanga kina kana bata bata kena ngunusudu kana raisi so e vata o certo nga weekend na itumbutumbu ko ngona au vavini vinaka o vavini vinaka na madawa
Vida sao ti saranga kero sabakila vera na ni rongone leo ni sangkai rawa mai na norot tauranga na letisi wata kina to mata ra umbi utawana kenro mandai me kenro sandwich koribuli. Ili waka me fostaki te nga fostaki ki to vitangi daki na kena tobole iti kume visa na non rawale wal ne kamera vina kata e na vina kavera e davuti tika na vesinga e masulaki tiko stanga i laura i sang levu sarana visa sa me laura i vira mia e nongu nanu mai ai vata saranga weekend na tumbu tumbu na kau ko kau ta melo mani vale ka saranga na kania na ngone Sa totoo ka sarangay usari talcungan na kendroy tambanangon ni rosabay tay bali na rakavi via endo vi man kendroy tamba ni ro viviwabo kitiko usari sarangan na nandintuy may nangon na iliw na iya kendroy iya tamba sa loritsong may na bebisaw totoo ka sarangay tinailisa tamay lisa nadama na muray na tikina toktabu ni bola ni usari ro nangon ni rosabisaw. Ukila piau bunuai au singa tengah ni wambau tana awase ni warau misalnya kana nunggu kasih awase ni warau tak kasih empu tanra ni lebu na kau tua na tu me baleta na kau bea ya ba e mai rira tu wandu mintu na plan B na ngona sa alikina au sini bina kate amena na yado e na yun ni membu vale e kamusi lebu na no matavita dini ali totolo nombula kima mitamba wata tunga mea tomandanga me ni kua e boka nga ere se ngai matin de tengah na noa se ni kua nga nga ono was mata kira betri kima mpi wale kati kima minta utu watanga se ni otira ene ni to wale vi au ndua na tamani motivation level ni binakati tiko me bisau na ni tu waro ni kana ena lama ni wale ngko. Oke lah tiko talangan ni kena banding dike ke baka indike binonda genes and DNA ura nonda kasi korakana ram bulan palabu na ngauna ina ndu na tikin nonda DNA tiko kina na memory ni matanggali kakana baka ya ke bambali ke baka inda kau tali suna nonda wale wale ni kana menda kania na kakana rando kana kin nonda kasi liu membuya ka bato mandanga ni ndu na kena tangende ena buke saranga nambula baleta ni dakila ke ni ndabuli da mana sciences your DNA is your ena nomu baka stotak tu na cloud nakakere me mbalitiko tiku me ver non tangasi sarili nango nanganda tep takali su endonu kete mai na warau ni nanda bula ena ngonda au kala enduna katalanga tiko weekenda bakanta tabutu tiko tina ilisa na ena nonda bi korba bi tia kanira rawa libu nango nongo menda dua kai bulan yani me baru taki we urto na bulan to kai na toa na kakana ba mai na stoa gaita kana palu sami sa tikolo na noodles ka kede baya kena malembali na nonta bakasama na untuk pengetahuan libuti untuk na kena posa-posa we need to make our food na kenda kakana sexy me appealing me vi yalo vitale vikenda bata maya dentro na proses ni colonization sena kena duru mai na basa mabu sena basa mani neo-colonization dini sao tina kena tauri na nonda vanua ina bula ba koloni ena bi basa malili boya ese kasendi to nga ena nonda bula ena nonda nga boka boka ka do kena gabu tini subconsciously we react towards that kena malembale ke bango na nangonongo ke baka indua imbula tika na bale ba viti na bale ra tara na tukanda iliu na se aso ninda ka ibia la kina na i tamata nangonongo tamata na via tara na bale me bale simente bale kau ia ke baka anda raita na bi kila tu na ngono ya banga taki tika nangonongo Christchurch ngo ni kila bina ka taka tari se ni la ni Aotearoa kia na banu ni une untuk na kali buna kila ni tara bale tika sa banga taki na sleeping joint na bale simente me intuna rapa mbeke chiko kena maliwa me ngauna te une na vanua bukea me tauri waki koe tuna vale
Ia na sleeping joint ko era sekita takap sabtu nang tangkas na vivale babiti. Menamang nangonilio. Era sinto pangatakan na ibako. Nang nabuna ya, ni ato nito natangi lampe narani lutungan nito na san na balbabiti. Ni otia enta dumukatake nga enonta turuli sunod turul naman ni bali entumbek nga nasinga si Erwa. Enangonong ko na bivale popo may na Pasifika kito sa na bandindi sa kayo tingo nilakyan ni na ando na dangilang category 5 mbek buru meme asar nga na ilibu na bali awati ko may kia dom bula si may iya ene anu may maduata sa uti bita bat sarna ang bakin dangilang batamate si tip nga ena vale bate base na tent. Ayo, ni dituku ni na mental tar vale babit. Na libu na ngaon sa tuku no. Gor na vale ento zaki ki nangara ba tewor. E libu na matanggali ba sama baya tiko bekenda. Au ka warta tanga na ba sama ni tar vale na ba tiko talaga na ba sama baya. Nakaka nenda kanya. Eba kai sa nduna status solia inanduna bubal ke bako basangkar tiko lo manikor nakakana menestoa baletani you have the power you have the money itu kan ilabo mona le boli makina tau ni mele basangkar na to kana be di sarkin ento e basangkar tiko na bele se na row kena kabakaya so au tu kun tiko sen ita vital no guys in vital no rara it's a complex issue baletani tamate subconsciously we react we think that way kali kunesara leleurai ena nonta bola ena visinga na bakatala ya na basa mani bio ni kena preservation biodiversity au ndunga kena tal no leka bunui taris ena sona bonu mai viti e sona bonu e ada tu ba tu kina tevor baka me vikito mai ni ndung tuki maduata ndona bonu e anada na rabi ni tevor right? Into na bonua may sangani ta kaun robe na yada ni bonua di tukin into na tevor to kilailiu o sudu da romba, right? Ye na kere na kena menta tal no ta ka bina ka menta rongo de berna kena ngasi na ngonongo esengan ni bonu ni ba tevor ada ka tunga na sona ya da ni na kilavina ka ena buli ni boso babite ada ka tu sona ka menta ni kuni wasau sataka. Iya, engkai kilai muri na lutu na ngunong ko sala kaya ni sa kauna chainsaw muso na bi vanua in relation na ba boso nga ina tevor na tapos ang gayado muso na kau sa mata na wai sa naura na tapos iti kondo kulibi sa siya um, nabi wasama ya may yado sa nga na kenda kakana naroko vidake nalamani koro ke baka enda pasangkar tiko na kakana menestoa kasi nga so ke baka enda lisuba na kenda kakana endo na tikili ni program mongo baka ni rai tengah na ele alo ni kai mikalonga mai nangeliliu na kena bibu kita kitiko na kena bangata kina bandindi keme bukaongo kena bangata kisaranga na lomani koro to make it sexy make it appealing ni bonwea etikina nombor. Sa totok. Na boleh besar dokter bunin bola na no mo semeya no mo buto mena tevor na no mo realisu hotel na bikam beleta na tevor na rai baka tevor kero bitan na tiu kinda na lubien go dokta labinia dani kurnawai chiku me ngilandi toroko na fellowship bilangan na mata sa chuka kerubitan no tiko kerubitan ta tiko veron marama tinai rubeni ke tinai lisa na bulu sawo chino to bulu na marama na pingtoba pingtoba na bulongo na movemba na nonra bula na turang na nonra na numital nga nituktal nga na mati me taro me bikem ni na turang ngai kerubitan no tiko ke dokta labini ngai talo tako biao na rakan dolo workshop me ngilandi ngai talo tako ko na nona kurumu ibeira beka sona bekando di barong chupa ngomingilan en ndolo workshop asuri chikino ko milei bosa ngai kinila loko ni sobir na samba kirusa ka bulbada da mingilandi e baka ser semata chukna na nona to mati kina baka tevor klan di baka indem bada mingilandi se mewele se miskotlandi itu ko indom baka baka tevor chukba ko menakor ya mena nona reo ko baka buni wai e tiku sarnga bika dara kenaki na bula e tiku sarnga linga mo bisa no kemu mo lako mo litereni la bika kede ko to bitang takachungo bitu madana tevor wele madana tevor to ya bala madana tamat se bada chinelisa
Andina. Iyo klan sa reto ko mingo jadi Ruben baka do talo betu kuno mai talo be kan temor ni mo sa may maramlita. Ya may tanaw. Sega eu na au bandina tana kai tuku no tina Elisa maleta na e vato sartika be kenda karo sa ndo sa da bute tiko dokte salo dokte suli na kena ki tiko saranga be kenda eu dokte ti eu susu tunga i suva au suzu au tumbu dake mai eu susu tunga i suva i Nandera, o vai tiko i Nandera. Ke labi na kaninda susitau ni na teitei sa koe saranga i asa ni vale. Teitei saranga sa raka tiko i asa ni vale. I vale ndo tumbu dake mai ki tau kana sartinga wana ka e boli mena makete, vati kana ka kai te i asa ni vale, asa ni Yo ndo na tamata to kela i vale, yo indo sanga ni taleta kana raun rau. Ayaw daw sa nagtalita. Kung sa nganin daw ka na lenuman vale, pito sa talan daw ka na lenuman vale. Yo sa talan daw talita ka na kanya nakakanan round na unika. O sa nganin daw talita ka tumbo da kimay. Yo sa daw bulutungan ng unti manray, unti biskete, unti rice. Yo raw da kini unti eh. Iyo, indala ko may nanito sala ko may bala i Christchurch. Sa binaka kaya ng Bulmakaw. Kakele sa binaka na takeaways, na fast food eh. Sa binaka. And the kanya ba, kito may kanya ba lew, kito may kanya ba wasoma. Ngay matengan ni nito yung baki, kito lesiviti. Kito la ko na turiwala ni Tamayro. Bisa usra ako na bidang na bula kito mo may tikina. Rabaka wasra na kengulibu. Lebu tiko mayar sa tiko bisa na baki. Oyo na baki tolu sawa ti yung gay sa ada mengo undo ki duru balimbula. Na matay no guduru na e malmalum na no gusto. Kero duru sa suka may vale. Kero sa ba beauty ni sa tiko na bio nito ka. Orto sa mo din ako. Sa kito ko na ko biyaw. Nasingay ko sa durukina, kito saba ko ko may valibabita, may nasingay ko sa durukina. Asa may vareta ka berto ng wane, beturto sa tarongi ko, tuko na sarili ko sa duru, na vuna, o vamagaltag sa raberto, na mate, kune. O ka ko ni na ray ni matan rato, ebe isaw ebe isaw orto, lamatar tarutakan, beteni malum na uto, malum na uto to kala irang anything to do with the heart will is mom okay is she gonna die soon na matanggal itarwa era taronga innocently asking reso takatalangan na kala to malum ana kasar nga wasebi awani to tanito ni nanogo sa suka may vale yung gay kasamata ka kaya sa kala kaya sa ating buko ni tiko bango na ngate ayo muna nakabandona ka mena beso taka kina na daiti vale do tuko ni tiko veo sala mona no mutiko na yasana beke mundo na mate kuni may lom ikla verto no mu ta yasana be no mu ta mo mungaraw na sartiko ndaro da kabandona ka mena beso taka kina na wale-wale vale. Kero sanggay orto Dr. Sulio ima oro sa layout ng oro nangon sabi isawe okay to the first stages of what they've been through kito sanggay yado tingin ko na to bole me bisa ta kan to na wale-wale ni kan na vale so no na imbio ni bango kero re ni imbio ni bango na greens vakar to dingi right now we forcing them but Yorto sa kanyeti ko ba sa kanakanan renre kanakanan renre saranga iyo do madana kyan na mata bimba kyan na bambes bese ko tamena se punikaw ko tamena se punikaw mo lako nagay wele yaron ko kana se punikaw so ko nakete so no na sa do baya na vital loy male batin yerto sa nduga kana kakanan round raw
Iyo, but io ro sala ko duru mo ti ro sare do manda nga na ro listo ana sa vi sa usar nga ora io to na no ngor to sangai kita sangai kalau ava ti ko eningo na matai ni na first step to actually have get them into the rhythm of things. So sa talita kan ni to sa tei na harvest ko nga may lokana na kai harvest taki ito se tiko ikan andre but I know we'll get there. Iyo kem ka kero sara ni beso ta tiko kerau na wale ni kana or au kilani or tu talanga na ngone na lako ndo na ngona or kito na klar to sana buli da tiko mai kito na yato talanga ni na besau ni sana tu mai liu. Ha. Eu si katakan nindo na tevor sida nindo na nito bimate bango sa talingay badala sa talingay tevor ngo eu sa kilanga eu nga na no gudala saranga na Steven ni kana ni manu na kanya na kaka na uro na lelai ni kana kaka na raun na buni kawe au sambil takio nga sa talingay bil tak na tevor may kandawo sa tevor may namo sa seng sa eu sa pinaka tati. Vinaka wale usar no marabu ni wai esala tomana mena vika sawase no mutunana. Vinaka tine ru. O toma na tinga na vitala no ya. Dona kango na taste bud. Taste bud singi tiga utinga go weekenda. Na taste bud si tiga usarang onda kuni taikina. Maybe chinanda. So no na non jing na china. Mono da kuni taikichigina. So na kaya anda singi bakasam taka ni na le tara tala na ngone era kuni taikitigu. Na training taste bud tiga usaranga mai ni se kuni taiki. Libu na ngone ranga misanga andre tigo mere biso takanan rakana. Tiga usar tinga me vichina. Gai kena ka ruanga na wali bai tai tu I rotorua na rambos na marama sulit mali bai tai tu kina sangali tu kuncinga na women are the surveyor of the home ke kera na bulong ni tono bale e baka tau cinga bicina bale tini tina tama e daga mai sula na sende bicina cina na lewa na kai boli ke no na ding o tina me boli na kan bulong na kana bulong na lewa ni bubali ke rambata na ngoni matenga ni bunora laki na ngoni nga bicina ke ndona karabe tugunu na ngoni se erna sing ngoli be tama erna ngoni nga bicina ngoli nga be bicina ndo ke bale ke sangai na bulan ni bisau ite usara nga bicina ko na kau tugunu tiga women are the surveyor of the home or surveyor of the family na bisau ite usara nga bicina kena katulunga na intergenerational trauma. Krio ratuba sala rida mana mai na kena vi reni vi kani na ka kede al tu mai vici na ku ni rada na maci ngoni sala ka mena la penta kai. Era ni vi walen katal ngana ci kumbulu se na nonta jingi menta na stress, anxiety, depression. Yunde sangay ba rida mai dona kango na intergenerational trauma rendi boka buna talanga na nonda boka tu lewata ka nonda chikumulumbula yado tike no na libu na ka tingo na drugs ising me yado wal tingango na kai kedango e baka kam mai me yado na uno nda sa me yado tingo no ngono ya reni ulu tanga talindo na singa ulu tanga bala butoka kena kabanga na singa boka lulu o boka itabi nando na presentation in Melbourne o nakabangani ke online na greening the healthcare sector. O bangata ka indona case study tiko online na case study go o vitambo mingalo na raki be so mingalo na watana kena o umbita watana kena satara tiko na non rambula ko sa wasi ucia bisu buka na paciente na obesity and overweight 94% risk of type 2 diabetes. Yo lesu kedi tiko go wana ko tuguni tika na baka teboro o sagai time toko na lewu ni presentation na baka tingo Oceania arto baita mi Australia mi America ndona ulu tanga mimpi e coating mai gon na decoupling of clinical health and cultural traditional health o rongo me ro kuni tawasi me ro umani bata tinga me ni ro umani bata tinga na rauki na holistic healthcare
na kena bimbi ngonto sa ting ngonto nongona na pakasama sa tik wuli sutale wana culture and tradition and how it can impact healthcare. Enda bakanta sa really sutale tigo me bukia na nonda chikumbulo. Nakabali. Naka, nakabali besar bikim na turanga biotini, biro talaga na bunimbola, na biotini bunimbola, na vitala no na nanti tabi na maramatina, baka talaga kina no tutu, di bagai tabi tiko na tambanan ni bagai dindike, wabi di binaksar kina bagai liw. Gomandanga na nito sa tikabunong ko na nito fame nga sa unraw, may namusi, tikabusar tsunga na mga may ko na karon in December, na day trips day trips misara ngandi na weka de vale o satu kuni vela bo o kerker na kaba singli na barotaki ko saranga me na watabulu merangulu sovu rangulu bobau na bele na roro batake na ota me ko saranga me na keni sanga saranga erto kiliten kina me na musi o nitaka Dr. Bunimbola ke tine Lisa Dr. Sala bat ke tine Rupeni na re ngol taranga mo Dr. Kali mena tona tambe mata dona kon me tona bola mata me dona pepa meron iba kang tek talangan ni tu fambe na mo sa case study me kato sana reintroduce taka na kat kun me Dr. Bunibol we have to make our food sexy and we can make it sexy kala raw na kena kome na kena sanga me kolistal mai me dakila ni na may baka matukan me na kena tu imbuli to na re ngone tali sa mata chini ruben to sana makatal na bagchin kahon Dede cukup macam Elisa. Mami ni nak makan le, muna nanto vital no ni ku na kana bisa ta kana kakana na tamani tiku bulung bulung meto ya wala tiku to exercise tiku. Bata kena bimbi meto listyle na tiba kiningela. Usa babi ni binak kena bali bia. Ela no songo na bakador cukup matak. Na songo bikim ni na baro cukup mai. Ngorto sa bola na ngoni. Ora teko mo bikim ni Dr. Sala bat kay tinay Ruben no kay ngol bi Dr. Bunimbola kay tinay Lisa. At teko mo tamay baka ba na kaya sanay may bolay ni bolong. Erto bolo tiko nangon. Nakabali. O na kena nanumi ni me bola ini bola yo babi ni nakabali biro Dr. Suli na non robilu taiki mangosa ni rosa vive bakauti mai na kena bola ina bola ayo sangai mata ni ngono go mo chico talanga kina yo babi ni binak sarabali non robilu taiki mai bola i rau kina bola do nunggu baka sama ayo o maro taka baka lebu bala tani ndati kongo ndo na burubura na nonra na mai rau kana ngoni mai muri sa tiga busar tinga ni go na nonra bola reda toka ni bola ni bola ke mani le boli tagi rau mai kina sende sara reda saranga oira na kaira renri da kaba ena sona baka sama jini sombe kana na numani baka sama le tonga iyo so sara titi chigo yo kembi me baka i bola en le busar na kaira renri rawata na ngoni mai muri yo sa kena ite vai kim beka go me me kena sasanga ta kendo beka na ito subu mera ko lenga ni bula taka tiku na chiku bulu bulu me sa tiku ura bola talanga bina ko beka liu Totok saranga. Tine Ruben Isa binak Dr. Ti o babi ni binak bali bi Dr. Suli o Ima na waka kuno Dr. Sala na bilita ki mango sa betani rosa kaba ultima eu dona vonoli rei mai kina na dona research kai dona professor UC na malu-malu ni bola ka beira na ngone randiu buliani secondary school mera lako na tertiary na malu-malu ni English na non formal English when it comes to writing. From that
that perspective, oyo ang kas nibul talaga may bitong kas nibul fika na mathematics, but looking at it from that perspective, na bola-bola ang korto da kabangonangon kla na yang bakilalay even primary school sabata bulidirto na going down that road formal writing, and then they'll from there from primary school agela ko dake secondary sababuli dir total nga they are practicing formal writing at an early age kana karonika mabukautukuna na nanonggu bato to batata gives them a sense of belonging to a particular group wakanga nira to waitabi bana no to kalabu ni rakavi se netball bakoko takana no to talendi se ndono songo lotu babi nakataka no to mbula bakayalo. This is something that gives them a sense of belonging. Baleta ni dona kara marota kabata as a group, radakaba bata na teitei, harvesting, cooking, writing the book. So it's kind of a holistic learning for them. But ni rateka buna na program, rateka buna dona lotu. Yeah, that's holistic learning for them. Rangailako, the program o chasa rangailako sarle bola na ibola. So yeah, ora nito kuna ni umaraw ta kasarvale non revilu ta kyo Dr. Sulio ima baleta ro talangan na kero sangay baita bikina bakandu maro ta katalangan nirto may baita wiliti kinangone nuita kaningo nangay vaungetira na leoni community so talangone leoni community magando na a bigger project in this to involve more children vinaka Dr. T. Sebenarnya, kebenar balap sara tini Ruben, yung maratak talangan yun iba mataltak mengor yun niya gas ni bul, nagareda na itabang gas ni bul dari siya ni bitarawan, na puno kalangan tangolikin, napakang tekitungan na kilaka. O sati ko muna nga may bit. Yung nakabalebo, bikim doon na biotini. Ang wala sarang ko pero Dr. Bunimbola kay tinay Lisa. Ron ro madala-madamay na kinanabudi may biuro. Bakay bola na nung ito ba'y tayo ng wani. Naka Dr. Salamat kay Dr. Bunimbola. Naka bunuay Bei kiro tala kiro kasi bulito may biti. Ito nakalibu na nenda vital notaka na banon sama itu ikina. Ur nangonin ko ur sini kilaban tuan nandren nimbula entos tamu me. Ur erangai mai susu sarararai dan itiko naka. Era singing kay tombali na stoa sa tiko na toli lindua ruo mbeka nakakana era singa wantu ni senga era sini sambula taka mo ir nangonengo indu nambula ko ea umanda utukuna ea ususu mai bero nungu ngasi nono tumbu nungu nana malako itau nere ni bantu ake dunambaki kemambale na au talita kania na livu ni bandindi ke wata kaba na ngonongo e livu na bandindi ke ya e le sungai na nongo asusumai kembali eu rani bandindi ke na food sovereignty se food security balete ni wasusumai na isusu ya ni biakana li wangarame na kim ke ola ko na budi itu kina nandalo ke o na tivoli sa ni vale na bi matagali susu ya era sini susu kina na ngonongo kito nanumakina di na ni tiki ni kenan di kewi mer mbula binaka health research into nakali mer rawatan ng bula ni bonongo es ni bonororo e bonua dendre aya untuk ni banditi ketelanga na indigenous entrepreneurship nanonda rawan ni bula roka ba ila bonongo nakawatuki na besa borbor right nabano mandango ni Selandi ndagi talo na recession ni yotina COVID-19 sa ulilevu na ka kima minda usota babimbi orona kilabina ka kito na bubalingo ni rawa buli ruoru tika na marama arona bubale bakamadawai rawa buli ruoru ta satu nga babioti sini rawa na kabaila bombaleta na musuki sombo na awa ni non tataka untuk banga taka tuntun na basa ma ba science ni hormone Dr. Tarisi
untuk tikungona nonta na dopamine na happy hormone tu na kau maruta ke la kada na hormone ya untuk tukuntu untuk oke dan ngon nonta mata ni bisa umi na singa ni bisa umi o nono mo hormone na kila bina kasara na ngona sa tao nga bango na mukad ni bangi in duota na yalo en subconsciously in duota na yalo sulibiko na kasing tunto no mo bolia o sa bina kasara nga mo bolia subconsciously we react that way, right? Ayaw sang kito pang tu na singa nindo na nung kumata ni Bisaw, ba't ni kayo muso nga nasa ni Rent sa 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 wakay mama na talito eh. So, nabibasa mabaya, enda ba kito pang atakatu ko pero na non ramay susuki na ngone, mera kakuha talaga ni kila nimbula ke iraw-raw, meraw ni doon na yung lumbali bira, meraw ni rawa sambu-sambu taka na bingarabi e andata kaba ni tumbu-tumbu e na banoko. Andata baka na era sa oda tu mai na tite mai oda tu nambala ni maminta okay dola na computer wala na no mo kawi ko buli ni kuha. Era bo sota o tia so mandango ni mdanda butu na couch mode right Woti aban rata mai lako namuten ni ndue sing ni tomborawa ni bisi ko ngamin tu bali apaka orto tamay mbati la mbati mai tamba lemus mana vegetables ron bioti ni mai friends checho na chef lewu ni nonda buraburango o nabi o chole ko ko abing karabi tikir na ngoni ne kenambuli o ko e professional chef ke na hotel kenambuli na recipe ko mbeka tamba tunggor turang bulan-bulan mamunganga na kena ba ninduang ay kime misot okay lang may tamba dati nga na proses ni Miki minta usat nabi batang idang hindi nira po sa tiko tukun tiko bir na ni mataka na launch na ibola en lebolitaki na ilabo e rawa endo usana ubiwal kito ubiwal sartiko kay sa sibyo nung dakanan ron ikaw tu sabi ko man din na ice cream pala gur ndo lewas kinela mo okay eseng nga ni tikong bulong-bula it's a very holistic approach Ora talaga nang onera kila ke baka kila na bola no bolita ke rocket nila right so as in our research weather article from an indigenous entrepreneurship indigenous development perspective no kenda mai tika New Zealandi sing roro sar nombula na dapat tali so na tali di tu weekenda endar ni banga taka me roro kin nombula ya me bakaongo era tite inda sasya ngani ngai sauma non dali voli kakan ron rawe kira dakavna ndona kena fika approximately wala bate ke bunwe sala na silva bit inda silva bit ni kilabina kai tumbroro tunga Christchurch era talaga ni bosoto ko na winta na bonongo bonon batong batasar ay ye kakana bina kaya ni kina kaya kana wasa ni food security na kena chiko na kakana yes intu ko na kakana dawa but food sovereignty na kakana evinga niti ena non tan rakinimbula non dai tobo ni waroni kana na kawita okay na silva bit ngor ni daka kina na wakasakera ara ni kila me wakarakara mi sanga tunga baya elibuna kakana enda elibuna kakana ndar nimbulia ebinga niti en non takana na kawito ke yendun na kena kawai lavo mo bolio wale tinga rua na buni silva bit en ave madawa na babada ni na bole kata na undolu endu nga na vegetable en laman indo nambaki Kiro kalkulita to ka na via walon rawa ta nandol. Ndunga na vegetable. Imeru nga nambun silwa bit. Doon na mata. Sinibili kino mabuli karot chiko. Raboli da basuti. Okay? Weekend na po bale nda warong to may New Zealandi. Weekend na libo na nguna. Sa tagibiyanga na nandaro kay bale. Libo weekend sa na nanda shift work sa alak tunga. Sina nanguniding we. Kera ni somanda nga una mitiko non da tiba kana kienda sing ninda volia vi buk sar tanga ver nangon kir nangon ko den dua sa nanguile tambe kana nonra kania na basa mani kaka na bulong bular to sa nanum sa tanga ni bolita kene na bol mata kamer tua sini lako but in total na skill bina kani na bola bola kina dapat tali na tali inti kubira na rani bukan non rambula enangon na memori betin sama isusungi yero tu enangon ko
Totokan din. Wabi ni nak valevo Dr. Bunim bolai bikim do naturang na rai mena bolai na non retu itala non ngon kartu bola sarangai dari tonggo na ibola sa wasia tokaningo ni boleh tonggo edited by Serima Bunim bola. Tinili saro ni mamadal tak main na numunita pakai edit. Pinaka buniwai. Arto sa bola-bola kede menangone. Au segai sfera talangane tumbu-tumbu que mesmo segai reda bata na rea tu vosa, na spelling, na mai na grama, na kena tuvo mai, na bendonu mai ni tamba bata kena au gorong-gorong ni na nonra express takara na dava era buli do era nangone. Awa senga ni tiko na program na singoya na kena daka na food to table na activities. Yung gorong-gorong ni sabola nangone etale. Au kila ke baka na tomani tinga ana artos na ena buke bali na non bola na ngona bosa banget taki na kena font na sizes kaya Iya, na font arto dingi taka nga awa kereme u besa utaka iya. o kereme besa utaka senga ni bandonu io sambita tunga bawaya ke bakani na raida ya orna kanga arto dingi taka na ngone na sizes au gai shift taka nga na itamba patake na metatau batake na sizes and translation sero na tulanga ni tumbu-tumbu rabe bukin kena translate takina sona bosa erto binakata me translate taki vaviti shake taki vavala shake taki tu ko vavos na mana tu bosa gai translate na vaviti au gorong-gorong madano ni na reda tikungori au iko kleka pro esenga ni lako mai au ira saranga Yang madala eu gai bimbi utavatanga na davera era volatu ngori Sakit. Iya. Italia ini nisenga ni singai sindu alanga sa vida batananga una rakauti kana ba teite na rtona na grup na kandavu ando wabri nak tavali vera no betini gor na neto na numi tu na kai maduata ke te sure kita tu ngamai Pinakakadaw. Ito siya nindaw milan dami bando nangano me nindo na nilay garabe do na takadaka ba naruto teite rasala ibuli da tume kina nangon kera lain gitu wabo gitu sera waitabi sara na teite rasabuli da tume kina sonaka inan ang gorong-gorong sara nganir sama bola na non rabola non retu bosa merva madarata kina na dava rabado rabata kere tumbu na singa da kine kena activity so kere vera na turanga me matai me kuni kene otio ti talanga e vina ka veir nangon e vina ka talanga veiau ni sama ide ngtalitunga na bola na buku ni vuli na ososo au na numa ni sera senga tale ni unga induri ke mai au sanan dava tu tempo itu iya au baba ni binaka ni gora sa bangata ki saranangon indua tani na utalitak talitak na non rawale wal ni bola bola rauti rasala ngaba binaka nangone Sa totokan din na wabi ni binaka bikim ni tinilisa na mo sula na mo ngona mo bukir to na ngona kana bito sa kana itamba na kana nakalitungtong mayay na boss na baka taki na spelling na font na bika kana maya tali nindo gas ni wuli to ko may biti bunwayo bunway sala ya na namun dumita ka baka timi eto token dinay dari ini mi baka batukan tunggu Indonesia bola sa sarabo tunggu siang wala nga nitatandra tay satu nga mata sana dola kina songo menatabo ni mata larang mana na itubo ni mata Naka Pinoy na
Ni mataka na bebakaya tiko vena flyer sa Laura UTI na tinikandua na kaloko 11 a.m. kinandua na Aranui Library Christchurch. Na tiko nandun kena bulang into kai may na Pegasus Health Becca. Erna vaitavi talitangao vuni wa yesala na kena varara mataki vambimbi vikenda na viangoleani se dava na yavu ni yavu takikina na lalawango vambimbi ena nonta tu sa talma wa tingo ena vida na viando na ua tolu talma taka tingo na via vule lewu yavu takikina na dava na vune me kakinongo me buke yor na ngoni vuni wa yesala na vaitavi tikina oti erna eti orto na ngoni orto na wili kasona ndrani beba era bola kina mera wilika sombe ka berto na ni kerto ndo merto talno taka na kerto bulida ena nga unarto baitabi tikina ngo orto na ngai baitabi tikaki tina Elisa vital tanga norto meke ena lako tu rumah be malewai tiko kulai ruam beka na meke sabuli de tiko den dua kito na sota ni talengo sanandu beka na meke sanavuli dan beka orang maram beka ngo pero na turanga kero satu tunga na itabi ni turanga lai ngaram beka ni bingkarai papanua tau sianga soto ka ni meke o kirau dakati si madala tamairu kila ko betul turanga mongkosa binakai kaya ena oti ena launch takisar na ibola maybe chief guest na bulang dokai natal no nangone oti tunang ital no ibida ni tumbu-tumbu buniwai taris rau tiko na o tinailisa na tal no kir nangone senang itu na reflection na tumbu-tumbu o tinai rupeni me pakasa tal no tok nombong ni kuah bata ke ena sing rawanga ni ndua ngai dakau me dakau tengo tata se dakau tengo nangone ndawele endo dono me okende kede se da manda lo mani wali kuro lo mani bubale urna na thabira rai de mai na bibi sau na vida na madhaongo ni ki me mi bador tika na lakalaka vida talaga ni tumbu-tumbu arsa ni tika rauna ni kuah itu na liso tambe kana ka bongingo erto na waita vital tanga ni mataka erto klaro le ruai tinembati dan merewa lesi watake salome na leoni vale na leoni vale na chef wanda mumbula kolo reitungo na turangania sawa orau buli nastiko Ara Institute dona Polytech Institute tengo Christchurch ya na visi mai watsar tengah kena kai rabuli da tiko nyo kenda na kai Pacifica da buti tunu ya disproportionately impacted ena nota ena vika batamba nimbula enda tiko sarera ena libuni tiko sarera ke ena libuni mate eta weekend aruna postal tengah di mataka orto ne tumbu ya mertu semata ni kena buli orto da kabutika na university okilan rabaita vital tengah sana leuni community bekar na lapen na community ena kena buki tengah na ya karena vital tengah ngon nan rameke baka kina nangai endombe tonga na bilo niwe kata-kata ni o te ani berki me vitala ena runa awa ena singa ni mataka Totok. Benak balik besar Dr. Bonimbola, benak balik bu Tina Elisa. Aku boleh tunggu minggu Dr. Lite Sewambu, mai serne benak balik bu Tina Chris na siapa tiku mai, na siku benak ni ko na bito kuntung mai berto na kata tu mai Christchurch. Tini Ruben, kerang bek nganyo wasem bek na songo di mata na kaji beira na wakor tiku mai. Era tiku bola kati ara Aldershot Street, verto na Aranui Library, e na buku ni non ramay, tiko matalangan na sogo ni mataka tiniruben. Binaka, weekend nga na tiko Christchurch. Kita sabi si Riti tiko yan ya, sambi tika ni na ilabalarik talaga ba na community page, Fijian community page.
Kita sabi sure titi kai ningo. Abi sure titi kai verna lalai, verna ngone merala ko may balelebu. Balatango, kero sa keretik vero na turangan ko, na Dr. Sulio, Dr. Salgo me kuni kenai matai, me kuni me kenai matai, me kuni kenai oti oti. Me na tomani tale, belata kitunuitaka, ni na program ni mataka, ina bawang geta tale sotal na ngone who have the same interests, who are interested in the concept of holistic learning, merna uh, merna vaungi tira, merna vea vai kai tabi na programo na korsa na gai plenta kiti ko yani korsa babin bina kati ko na turaga na sabi babin bina kata karati ko ni ko na karuni programo Gome rosa na kata tikin ro rati kay nikina sabi si re titigani banale o tautahi Fijian community ker ni ava mai ni ngole mai ni kota mai na nomini na lendui lupe muni na lalai ni koti mai it's gonna be a children's activity for them. Launching of the book will be about the children, will be for the children. Kaya baka ni bagarati ko endo mbeka na Christmas present mena soliver nandu ingas ni buli nom nindu korbuli nila kumai ni other mai this is an opportunity to get a Christmas present for your teachers, for your colleagues. Nina buli takiti ko na ibola ni matak sabi sure titi ko yani sa nuita katiko nina yato ti me balelebu nina may toko na tiko na ibolango sa dola tal tinga na katumba bata na karuni program ro na kay tubana mayroon na turanga vuni waingo ini sana wili taltik ngakin vinaka. Totoka, totoka. Ang di ba mabola ka tumungal talangayani? Rong-rong binaka din na bisurete. Bikim doon na siya may Christchurch. Ningolani ni singa ni mataka tin kando kina doon na kaloko na Aranui Library. Ningolani lagi bito ko niya ni Berto Nangoni. Erto bola sarangan ay bolongo. Sa bulito ko na erto. Ana Maria Bunimbola. Batini Banua Bakavengu. Iliasa Bunimbola. Josefa Leko Junior. Mareda Ngoroya, Mereani Leko, Verniki Ngoroya, Vilimaina Ngoroya, ke Ulavia Bunimbola. Totoka, Ertona Lubenda, ngwana ngai tuki, Ersabolana non ribola, Wakosivi na ulutanga, ni Katite, ke na Wakasanga. Pinawalebu. Nimber nga ni Medava na natutubitala non, Suletal Gobe Dr. Sala, Mindoanga na no Muniboso, nang guys, Pesta Kalesu be Dr. Bunimbola, ron ang itinito ko na maramo na vital no ni kuwa. Dr. Sal. Sembarangan ni may rawan ng tu vital o be kota lista lang ano ko mo baka binu na kalib na yasa no Kandavu na Kandavu Province Canterbury Club Incorporated na non to bia lo ni tiguna kuranga na Vitor Lingataki ikana tau ya buting may na ngole go may register na yasa na may basic na matini finding karua katulu kena na kitunga na sasangata kini toso ni chikumbulombula dia ni tu lebu rawa so sibagaka tu vitor linga tek memori ena kena sasangata kina na kena baka tikitik na tikumbulambula kena tu tikitik ni asana ena bunua tamu chikumbula kina go kena karuanga ube bakarua takatal na bimbi ni tukun mana environment kenda nondang bula nondang jingi bir nangoni bula takatinga na karare de chigo be tama be china patana kai ayado wa buliti iritiko menda be kenda ni tumbu ni na kanganda na bula taka na buli de talatinga nangoni kenda bula taka na buli era tala nangoni na bula taka na buli kenda bula taka na titi era tala nangoni na bula taka na titi na balik Vinaka. Nang palibsara uno e sala na nung bosin biba kalang kang kataki o klani nandun na sogo vinaka na sige ni mataka. Dr. Bunimbola? Ka punuai tarisi au tomandau pamdi pinakabikim ni na kenar ni ba tarai me kitu mborongan lama nanto mo kitu na ya kabini kuha. Kena karua
visuriti sa rongoti via tomanatali na visuriti raramba ena ken ena singani mataka raninta lei sotani aranui library na ken um, na vanuombe kami nang olivia ni isa tamba to kaya ni ongkor ken ai katolu okla ni Loreto ngo associate professor sisa professor mbek ngonongo lite ame osewambu ili weekend vandin bimbine kenda ni toki na vandin dike libu na ngauna na vandin dike tim nga Loman University leila ina ken nondar ni babi wekan taka mai mi tau na saranga nambula mi visau social o transformation um, baleta ni tukina na libu na kambale tikenda na university ni define taki se metakuni na mbale ni research impact na Loman University na kene mbale mo tambaka baka ibola libu numi bola and academic journals ka rawai tubo taki tu na nonda burubura menangay watau taki kya nonda toso dake ena itutu ena Bingarabi ena university senga so ni tuku ni wango na research impact na nomu bandindike melai vinakakin endua na itiko me bisau na mena droponua endre kinentu na ponua raw enda wakam enda daka tu kabi donga kina systems ni university sena bandindike ena be borobor ka vivandita kitiko ni nondarawa ni ndoron sulia sono nondanga una menda vabiwa kan taka nonda kainda di kiapa mai balete li una kainda volatu bukanga na do tuku no tine elisa mindo buita mai sona kau wo enda sa publish tu kina o ti anda kai tambaka mai vai bola anda mai wili ka tuna sa asin sarang kila na bola tungo en di na baleta ni do tan wale bola urna tiko na lamani vi koro era nonta bonua era senga sosara ni na ena babuti sabira na wilika kana no mikina ni ndanto vai tabi sona vida kata bakango ena lamani bu wale lamani community na tiukina ena vivo kisara valibu o tio tinga dra kene vareta ki baka tiko be onto vivo ki tiko be mikalonga ena nana taki main gelelebu so I'm a big supporter of transdisciplinary research kena mbali ni knowledge production na kena kau mena kila ka vou senga ngani tiko ena loma ni ndua na tiko di Bingarabi wanda mi bandindi ke se university tiko talenga ena nonda vi koro tuki na vi kilali libu kandundun menta libu eta menta lenta libu kia menta tokona da kena ke kukawa community productions and experiences ke kenta na da kabandi ke tiko Laman University and Buta Bata ena kukusar na kena ingumbeka ni nonda da kawana i bata bakawaya na valeu. Nako na vale besar Dr. Bonimbola na numero sa may waseti ko na bimbi ni sema ni bakdindike na nanda ndibono ni bakdindike na university ya me sirosong bumay sirosong may kina bula baka dua na lomo ni matabu bali hindi na sarang nakao ni tukul kaya membaletan na ibola na do bola it's written in academic language Sorangono bakano ni tukuna ya ko tuntal chunganum dona anda kay wili ko bango hai orto bos chuma kadam do sera chuma dani kila na mateni para karau iya utalita kana kanto sana kabongo do sangu siru sumu seranga mi kena community o musiki mamiti ko na barong to kan dikwa na nito baka bin na kan dole baka rete kilibu baka rete bin kana kanto sangarawati na we kanta may Christchurch iya bikim do na marama o nangwala ni ko be na maramedita tinelisa dongan mo bosa kan bi bakal nganga tak bira na bakarong tik may meron ng wala sa kanila mataka Naka kito sa visu sarang daw tina visureti bebe taina tina European sing ni mataka kima sana kito sa nawawati ko kito
marata kanina la ko valele viani me ke to sra visureti tu ver tal lev tal na ngoni ko via rumai mena metamani na daka bina karasa daka bati kana turanga rua au babin bina ka ve rau ni rau pau banga tak sara kino ir nangoni me bakau undo kurambui ni urongoda na level ni social issues who are the vulnerable ones are our children. Food insecurity, the vulnerables are our children, and na program go to include tactic kino ir nangoni. Nda sabu keira nanganongo and na senga ni lenga taka anondra tumbu daka ni na bisa taka talangana nondra rai na bisa taka talangana nondra behavior na nondra rai na kenda kakana pinaka. Vale besar tini lisa ukelani tikum baka no muna ni no tomana chuka no muni bola anon rawa bola nangoni. Au marota kot kunat kaya dokter tini sa teki butale au kero sana varoro tika na maramarua se nadava sana tarava I namatani program ko bakame kero ndo vambe sembiasa te valila Wali besar. penale vuni oso io kero sa mereda na kena vinako ira nangone ira marota kan ira ndambe vata kana vata kena buke merakani na ndraulikau na kambula-mbula Anita kanina levo tale na mena bola itala ngana kena I bola. Sepatah. Sabi naka. Enak, nakabalik besar. Totok baka uti ang marutaka ni oni sa lauti na ibola non ibola ni na roka na wili-wili na bika ibola sa bolatok maya sa main dewa sarong mo sa mi kena edita na non ibola nong ano marutak ni kima mina sar tu kaya ni o klani na lebu tala na ibola na biu may tumba na bibo no do wetem tu kena may Christchurch. Pinakabalik besar tina Elisa. Tina Ruben, sana solong gabi kim ni mo na songo na vital no ni kuah. Sa babin binaka lewi kem ni dokter tina bata-batango ni dola batiko ne kito may baitabi kina babin binaka be dokter Suli, dokter Sala, Ima nanto Vitor linga takabata o ruotale na viutinho kwetu kunitiko chef o wat kay lome o Joe Leko wat kay lome o merwa ro bulina sitiko ro baita vital tungana from the health perspective non ro na baita vitiko ni mataka kena non ro du vale babi ni benaka tiko be kem ni na barongo tiko mai duanga na kau be baritaka ni sanganin renre na bola-bola ke waka yang na backyard garden mera bola-bola kina nangoni Aotearoa i Aotearoa Christchurch ni rani rakava talanga mai viti kem ni ka levu sara na buno ni rani teitei kina levu sara na ka levu sara community bete ni tiko ba levu na cousins na leni vuvale ni rani rakava vata va vuvale ke sara ni raka ni sanongo ni rani rakava talanga mai viti vaunget kem ni tiko saganin renre na bola-bola te kubunga wana ka rao-rao kalalai wango ningai tomana tiko yani vinaka Sebenarnya balik besar musik yang memiti na wakarong tu kena kabinaka di kuah na rong binaka ni namundo BOC rong binaka matata binaka kaleu di naka kemai bulida na baka binaka sangol cukumai wir keda na biokani mi Australia may na BOC viti sarapa kong bulut cukumai gona biokani o klani no cumoto ngai read na nonra comments na leni bono banu ni binaka tu la songo na sikani mataka kaya gay sonay tamba gay baka umay mena gay wasay talaga na nung utaka ni Bebo. Au sa lolong sarto ni bali bikim do tudoko kalau ngata na sasanga kalau ngata na songo ni mataka. Nama besar. Naka. Dumata kumanda. naka Naka buka lebu. Nah. Sa
Totoka vinaka vale msara vertona mata vale na vaka madawai ke na winning bola mai Christchurch mai New Zealand e na non to sema tiku mai e na vitala no ni kena na mai tabu di tiku ni mataka na non rei bola na luventa e to bola na non to bola e na buku ni non to sa tiku butiti kartu vaka nga taka nga na vi kartu ti vaka merto sa mai bulida na vaka sanga ka merto sa bulida na kania na kakara bulung-bula e na kena sanga itu nga me balabu ng bula me damaru taka na ng bula baka matubali nagay ngolay na sige ni mataka e na Arnui Library may Christchurch sa nabiyo taka chuka na kena posta e na nongo taka ni biya so talaga sara ba chuk may nabida na itamba sa ambiyo taka tiko ningay ngolay ni bitoko ni kiberto na leo ni timi e na sige ni mataka o sa lalo mo tayo ni bikem ni kene doge baka di mo toka do mo de madra laka